Na kuuliza mtoto ni wapi mtoto anafaa kuwa mtoto na miaka gapi? Thikũ cia muici ciĩragwo nĩ 40 na ya 40 irakinyanĩra kũrĩ mwendio wa bangi mwena wa Ruiru kaunti ya Kiambu. Unatoa watoto huko, unatoa wasichana, wanakuja kuwatu. Thutha wa bangi kũhithũrio gwake nyũmba nĩ aikari aya arĩa maraugire ciaigana nĩ ciaigana. Na huyu hashikagwi, wale wanauzako ni mabibi, vijana wadogo, watoto. Aikari aya arĩa mararĩ na matukuya marauga mwĩkũĩro ũyũ ũrĩa ũretwo Moses nĩ akoretwo akimathũkĩria ciana ciao na bangi na rĩu marenda acokio kwao kaunti-inĩ ya Kakamega. Hata msee mwingine hapa anasema siku ya mwisho kuona mtoto wake kulikuwa December 20. Aliingia tu kwa Mose kuuziwa bagi, huyo mtoto alienda na akaenda kabisa na alikuwa amefanya form 4, alikuwa na B+. So saa hii mimi naomba tu serikali ikuje ihamisha Mose hapa, kama ile ilihamisha Miguna jana akarudishwa Canada, naye huyu akuja arudishwe kwao Kakamega aende akausie bagi huko. Ningĩ aikari aya nĩ maugĩte nĩ makoretwo makimakio nĩ mĩkana ya kũragwo iria makoragwo makirutirwo nĩ Moses rĩrĩa mamũkunyanĩra. Hii bangi yake hakuna mahali yeye anaweza pelekwa. Hata tufanye nini ama twende wapi hatumwezi Ruiru. Sasa sisi kama community tumeamua huyu mtu juu ameharibu kijiji yetu aende kwao. Moses akoretwo ari mwendia wa bangi wa mwena wa Ruiru na kurekuo nĩ makoragwo makinyitanĩra na borithi. Watoto wanatoka lazimu juu yako. Mimi ndio wewe. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.